hok laju 30 nya na busi pu hina ulama entah ulama daina ke ulama na pu daina hirut babah bagainya hirut babah hirut babah daina ulama set lidah tu ulama mi tak hina ulama rabbi bete apa gah hina ke ulama tu ka waris nabi pasang ka ke waris binatang yang lu Rangkai cok menumat ino ba aswaja ba Jawa deh. Petimang tu aswaja le perte kaum munafik dia Aceh deh dum. Kaum munafik ya tak kalah nang Aceh. Tengku partai kana ya Aceh dum. Baik ni pakai hana ulama, partai ulama, leheboh partai ulama nang Aceh deh. Baik hana na depu. Leheboh. Yang heboh atau ulama yang lain lam disokong lam cit le ulama baik ni pakai hana ulama ino kaji mu partai no kaji mu politik jino dalam bingkai NKRI berhala Pancasila nino para ulama dan ulama yang pejuang Aceh tapi jino kaji kelamnya Jawa asyik ton hana Allahu Rabbi ya sedra mutua lempah parah kanang Aceh yang menang bah lu ya cok pi lihat ya bah nyamban cerita abu je kupi Aladin dulunya ada sedra mutua Allahu Rabbi hana pi yang lawan pi mutaboh pi. Yang mutaboh hana yang lawan para penguasa bejatnya. Yang menyau bertuh perang tiga. InsyaAllah yang baru tengik awaknya. Baru menyesai awaknya. Mau menyau tak kira dalam hukum Islam awaknya kau wajib tepoh yang perutih lamit Jawa yang mendum. Menyau dalam ajaran Islam kau wajib tepoh yang awak petutat umat Islam di Nanggro Aceh. Awak penghancur akidah keislaman di Nanggro Aceh. Nyo Rivaldi betul. Ada di lawang ramai si pengkhianat tokoh-tokoh yang kaji kasih si betul. Betul yang drone pegah hana lonjak pilih sari. Ya hana lonjak menyorong salah ja pu betul urang betul lonjak salah ni lon. Ya menyo bagi usinya yang salah tetap salah. Hana hilah ya tunduk kurang yang pegah salah no tak pegah betul kurangnya han. Ilon ma ku ngene ya menyo salah ku hajar militer. Betul lah orang lain. Keluarga aku ilun menyo salah ku hajar militer. Oh menyo hana peteh ino kiu pedengo ino kiu angguk ino tigonyo pekon. Jika angguk tigonyo pekon. Ya. Angguk tigo bepai. Nah ini ngoli bang Haji. Ya betul. Abu nyo Abu si hana pilih hari. Ben buke le urung drone ki bang. Hana itilah ya tunduk ketiplan ya tunduk ketiplen na usi nyo hana. Yang bapi perkiraan urang drone gelon ni tinoi bayi le kafe untuk mengadu domba umat Islam tidak tanya dia. Ba urang Aceh nai noi Kanada. Baik mereka tak laju yang kerja munafik dah kai ke. Purute kaum jahiliah pendusta. Urang tebar fitnah kena di mugure bak gure ada je. Dum gure awaknya urang tebar fitnah apalagi masyarakat anak murid ji kan. Tebar di fitnah. Nya betul Tengku almarhum. Betulnya lagi drone pegah. Kelon macam itu doh tenung sedram doh. Macam itu pegah kelon ni noi bayu le kafe. Nyo lagi nyo hana aku kerja hana bayu le kafe kelon. Hana lon kerja hana bayu le kafe. Ma ke ngoni han dibi peng ke tanpa hana kerja. Baik anda pegah kerja hana kerja di kula hana kerja but hang bi peng 5 ke. Leah ke. Apalagi lagi lon ni tino kumita rezeki. Kujak ku belot tapak, kuduk ku belot punggung.
Hana si kepam ma kafe laknat tilah ino yang bayi lun. Yang nyata gure awakah di bayi le kafe, yang sambut kafe, yang pebebas agama inang ro Aceh, but gure awak urung ron hasyadram tua. But gure urung ron yang pajuh, yang nyata pajuh peng bak kafe di nangro Islam itu. Kon di nangro kafe sino. Kamu sino lon di sino hana bayi le kafe. Tapi umat Islam munafik inang ro Aceh deh dibayu nyata le kafe. Urung pajuh harum jaya dathat inang ro Acehnya. Yang menyonyak tanyong bak lon kan, tho paleh umat Islam ngon kafe. Ujawab le lon paleh umat Islam ketimbang kafe. Bah, paleh umat Islam ketimbang kafe. Paleh kafe hana agama sagai. Paleh umat Islam di nang ro Aceh na agama tapi but mu Yahudi lebih ni bak kafe. Kafe nyo hanai tipe bang thadro. Kafe nyo hanai cimecua. Cap kafe nyo hanai korupsi. Ike 18 ton ni tinoi Kanada katinggai. Pu 18 ton. Padung 20 ton ku kai tinoi Kanada. Kang kai le gohlong pernah ku ubak koran korupsi tino. Menancit ada polisi. Polisi Kanada tino tidak menerima sogok. Tidak menerima uang haram. Tidak menerima resuah. Jangan samakan polis kafir dengan polis di Indonesia. Ini apa teman? Polisi di Kanada itu hanjir tasago. Polisi Aceh ini hanjir tasago. Mamso paleh. So paleh lun tanyong ino. Yang tanyong umat Islam yang sahih, yang taat betul-betul taat kepada Allah, menyodor tutup umat Islam, tak mohon doa. Niba Allah. Bergebi berselamat iman kebangsa Tuhan Bandung ke umat Islam di seluruh dunia dan menancit tak mohon doa niba Allah ke kafenya bergebi hidayah. Nah, ulama Aceh, tengku Aceh di mendoa lagi nya. Nah, menyokun ke kafe laju. Oke gimana no, kamu balik cok, tukar cok, rame urung kadok dalam but jahe. Kafe gebi laju hidayah li Allah. Cukup jai kafe gebi hidayah li Allah. Nu patih pahan lun pegah. Kau tak jai artis pulte yang kaya bilioner, triliuner urung dum. Cukup jai gebi hidayah li Allah di tamau Islam. Pehana na tepu le urung dron. Cukup jai umat Islam je ke kafe di nang Aceh. Lun pegah. Alah na kawar lun ada tempat hana kawaran lun. Kajamun 85% bangsa Aceh jut ke kafe. Nana tepu le urung dron. Ton sikurung. Dikena kafe umat Islam seluruh di Aceh. Nana depu. Neduk tagai di Aceh tapi apa yang terjadi di nang Aceh nana depu ike ujung dunia ino tinggai tapi dumpu aku depu. Dumpu berita bahkan segolam ditibit bak media sosial awal lun depu beritanya. Nah hebat Abu Syik. Hebat berarti Abu Syik kan? Berarti ramailah penyokong Abu Syik. Dan bukan urung tidur Abu Syik nyo tidur kan. Andai saja Abu Syik tidur hana berita apa Abu Syik. Hana aku depu sapu Abu Syik. Alah hai saudara mutuah. But sot, but kejahilan urung dron nu banggakan. Satpol PP na ajar le lupa. Satpol PP nya cit anu bajing memandung Satpol PP nya. Lun harapkan kepada seluruh masyarakat Aceh bangsa mulia lun menyona Satpol PP yang mengusik urung mita raseki hai saudara metuah ne bedoh ne maju ne tak bumate sabo-sabo awaknya. Dosa lun yang tanggung. Dosa lun tanggung menyonepah awak Satpol PP lillahi ta'ala biiznillah lun yang tanggung jawab. Ba Allah hana dosa urung drone. Nutak sabo-sabo ci pupon nutak sabo-sabo bumate ma hajir leusik. Urung drone hino delanya saudara metua hanjir mita rezeki hanjir pegat but siapa
Nutak sabar-sabar. Pamandung berkompak seluruh masyarakat Aceh. Nyo lagi-lagi nyo urang drone hana kompak sabe-sabe urang drone dibuli sedera mutua. Dibuli urang drone hanjut menikmati, hanjut merasakan, hanjut memita rezeki urang drone. Nyo sabe-sabe lagi nyo. Sabe-sabe ne tengkok urang drone. Ne lawan han kejut, ne baju han kejut. Ino baik you harap ino bak para pengkhianatnya bak ulama bak tengku apa ni jak harap urang nyan tagai gemu dakwah gebila agama hang ketem gebila bangsa umat tema hatim urang pelikut perjuangan indah tu yang kepetih lempat nyan du Kahanay pagkanang hindi kambelanya ganyan urang iteraki di jalur. Pegah majeram tu hanali bangsa Aceh nanggro Acehnya hanali bacut hanali disayang ke bangsa adro tu hanali karena kon lamit kon bijih asli darah Aceh ada mesang bijih asli darah Aceh na ate untuk dipikir ke bangsa na ate untuk dibela agama na ate untuk mempertahankan harta dalam bumi Aceh na ate untuk dijaga maruah Aceh. Hum nung sedra mutua. Kon kelun yang lun pegahnya. Demi kurung dro yang lun pegahnya kon kelun. Deh nyata lahir but kezaliman dipelakui nang gro Aceh. Ino padung ploh do na ulama yang sokong para pengkhianat. Padung ploh do. Na ulama yang sokong para Prabowo. Na ulama yang sokong Sipulan. Na ulama yang sokong Sipulin. Rifadi rugo di lawung cek rametat cik rametat tokoh tapi lagi jalan jauh rumah bui betul tapi ilon kong kupujo lawung got jalan ni lawung ketimbang part lain depatnya urang kali jauh lawung kalau ke jauh lawung kan padunggo nak ke jauh lawung padunggo nak ke jauh lawung tiga jalan ni lawung mentong ketimbang di papa lain sedera mutua. Mangkong ku pujo ke lawung lun kon. Ilun golam lun ku jak merantau punya jalan lam kampung ni lawung ide alhamdulillah na jalan. Lalang kampung nai perut jalan bapi becu cuma lumonya hanapa tahir rata taboh Aceh. Papa mentong dum lumo. Hanapa tahirun. Mamba tecu lumo legop tu pegah tu talagop. Tecu kameng legop pegah tu talagop. Padahal po lumo urung lagi lumo sit. Po kameng pi urung lagi kameng sit ladum. Ada mede ke pelara lumo ke jaga. Ke kurung. Baik ke pelu. Ipaju padegop. Nya ipade ate paju padegop nya lagi nya. Raya lumo ngon padegop nya ate pane hasil ya. Pe halu. Peng harum ci ke paju Ipaju padegop. Nya dia benar ni temike le urung drone mungkin urung drone hanan temike truk bak kenam. Almarhum Abu Janda sedra mutua. Oh dum Banser disambut. Paje dayah punan Al-Azizah. Kon kana anak muridi sabo hang PKI Banser. Hai ulama yang sambut Banser ide. Memangnya betul sedra mutua. Betul yang don pegah ana salah. PKI dum minang Aceh yang. Ulama dum kaji PKI dum disambut kafe Banser. Yang perte Banser perte bagian perte Abu Janda yang tuduh lun pegah Pat menyoi Jawa na Abu Janda ya. Menyoi Tinoi Kanada na pegah na Abu Si ya. Salah je buat urung drone. Salah je ubat yang nyata tho yang sambut perti kaum Abu Janda. Urung tut bendera panji hitam yang perti Banser yang. Nah ulama yang sambut Banser bahkan didirikan nino.
Cabang banter di nang roce. Al-Azizah. Pu ku pelemah bukti lah. Menyo pelek pelemah bukti ho ka hapi tu. Ku pelemah bukti lah. Ba urun drone ku pelemah bukti. Kena urun drone sebahagian hanan itu pu bak media sosial. Kadang dusta kedustaan dari ilun kadang leh. Yang bahlum pelemah bukti. Yes, bos. Supo. Kalon berterang. Kalon berterang dia. Ya, 4 tengku. Kanu yang kan? Pua busi. Pua busi keluarga Abu Janda. Kau nak busi berarti kan? Aku je baik munafik ke hai binatang hai. Baik kat tuduh lun yang kengkeng. Apaknya gure kelam Pak. Dengar su dia. Yang jihad bila Prabowo. Jihad bila Prabowo. Betul-betul kebutuhan demi agama. Makanya orang tua Presiden Republik Indonesia kalinya jihad fisabilillah. Takbir. Allahu Akbar. Jihad bukan hanya mati dia. Nyo lewat politik kalinya di Republik Indonesia jihad nomor 1. Ya, lebih-lebih kurang nyawa. Ya, insyaAllah tuan yakin kita nyawa. Dan Ubena yang tim dukung Prabowo diplomah tanda-tanda oleh Allah Ta'ala ulun terpetunjuk. Apabila saya daripada dukung Prabowo yang tanda-tanda mata kabuta, hati kabuta, gelinyong taklau, hana jele ke manusia, aku neraka tolen. InsyaAllah. Takbir! Kana dengar? Nana dengar? Hoi mujihad. Na dusta busiknya. Na dusta. Ku pelemah so yang pajau peng bak kafe. Yang nang roce. Ya, nang roce. Kacau bangsa aku. Yang kedua tentang tarik peng. Kecil dengar dia tentang tarik peng. Sesuatu organisasi mereka mulai menpeng ujung ji curang. Ujung ji curang. Ujung ji curang. Bang Mudi juga menyediakan layanan untuk penyimpanan uang dan uang elektronik untuk santri dan dewan guru. Kamu tahu? Kamu tahu? Nyai pegah kedroi ji nyai pegah kedroi ji ya urung pahala peng riba. Urung pahala peng sabu-sabu. Kan tahu kan? Kebaik salah urung drone. Ilon set bukti mentong. Set bukti pun yang lu lapaskan cedera mentua. Kon muda ya pegah-pegah tok. Pak yang gure kan? Paknya kafe Syiah yang ku pelemah. Kafe Syiah. Yang tahu? Paknya yang kenyo ajaran yang kai petamong le Abu Mudi unang roce. Yang anti tadarus, anti azan, anti hafiz. Hanan tu pu. Yang urung benci apabila nak tedong madrasah rata dempat. Yang kenyo kafe Syiah yang wabah kira yang lon pegah. Yang kenyo. Hanan tu pu le urung drone nu. Tak ti dengan politik no memandum kata tepu kata doa le awak nyang dalam itu. Vaccine camp. Kaisak lampu koi mai peng. Ni ulama ke bukan? Alah, ai polum. Pu hana lain-lain ulama apa?